Muragwa Moise niko nitwa. Ndagusaba gutegera ino nkuru haragira isomo ukura mu ry'ubuzima. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1993. Aha habaye inzara idasanzwe yahitanye ubuzima bw'abantu benshi bahasize ubuzima kubera kubura ibyo barya n'ibyo banywa mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Muri ico gihe hariho umufotogarafe wari uzwi mu gufata amafoto akadandazwa mu binyamakuru byinshi bitandukanye yakomokaga mu gihugu cya Afrika y'Epfo wari uzwi ku izina rya Kevin Carter. Kevin Carter ubwo yari mu rugendo rw'iwe rw'akazi yerekeje mu gihugu cya Sudani y'Epfo, agiye gutaha yahuriranye n'umwana uryamye hasi usigariye ku magufwa wishwe n'inzara n'inyota n'umwuma atagera gitabara. Inyuma yiwe hariho igisiga gitegereje ko wa mwana acikana hanyuma kimurye. Kevin Carter yafashe apareye yiwe afotora ya wa mwana wari wishwe n'inzara usigariye ku magufwa, inyuma yiwe hari igisiga arigendera. Nyuma ya foto ayishize hanze yarakunzwe cyane ndetse iza kugurwa na New York Times, yishira hanze ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe 1993. Ya foto yarakunzwe ndetse aza guhabwa igihembo cy'ifoto nziza yakunzwe ndetse yafotowe neza. Ubwo umunyamakuru yamutumiraga mu kiganiro, ndavuga Kevin Carter, ashaka gusobanura ukuntu yahawe ibihembo by'umufotogarafe mwiza wafotoye ifoto nziza y'umwaka. Bari kuri televiziyo mu bari kubakurikirana ikiganiro, umunyamakuru amaze kubaza ibibazo Kevin Carter yatanze umurongo wa telefone, maze umwe mu bari kubakurikirana ikiganiro aratelefona abaza Kevin Carter ati, Kevin Carter, ifoto wafotoye yakunzwe n'abantu benshi ndetse yaranagurishijwe cyane, ikindi waronse n'igihembo cy'umufotogarafe mwiza wafashe ifoto nziza, ariko kandi ndashaka umbwire, ese waba waramenye amaherezo y'uriya mwana nimba yarabayeho cyangwa se yarapfuye? Kevin Carter yamwishuye ati, nari nsigaranye umwanya muto kugira ngo indege ihaguruke, ntabwo nabashije kumenya nimba wa mwana yarapfuye cyangwa se yarabayeho. Wa muntu wari waterefone mu kiganiro arongera aramubwira ati, umva nkubwire, wafotoye wa mwana uhawe ubona igisiga kimwe, ariko kandi ndashaka kukubwira yuko hariho ibisiga bibiri, hariho ikindi gisiga cyari ko bwifata amashusho nacyo cyari gifite kamera. Ubuzima bw'uriya mwana uzabubazwa kuko nta kintu na kimwe wabukozeho. Kevin Carter akimara kumva iryo jambo ryasenye umutima we, cyangwa se yumvisha ari nk'icumu rikubise mu mutima wiwe. Nyuma yagiye abitekerezaho, arwara depression. Nyuma y'amezi 4 ari yahura kuko nta bufasha yatanze kuri uriya mwana, kandi kuko yahisemo gusiga umwana hanyuma ahitamwo urugendo. Isomo twakuramo mu buzima bwacu bwa minsi yose, mureke turangwe n'ubumuntu, turangwe n'urukundo, kandi turangwe no kugira neza no gufashanya. Ubwoko bwacu muri kino gihe buri mu guca mu ntambara nyinshi. Hari abantu benshi bitangiye ubwoko bamena amaraso kugira ngo tudatakaza ubusugire bwa gakondo yacu. Ariko kandi hari ico nawe wakora kugira ngo uramire abahaye bicwa n'inzara, abahaye baribwa n'inzara, buri byo bambara n'ibyo barya cyangwa se bamwa. Ariko kandi hari ico wanakora wewe uhagaze neza muri kino gihe, wumva ko hari ico watanga cyangwa se umusanzu wawe watanga kugira ngo basi uramire n'imfubyi zasizwe n'abatanze amaraso yabo kugira ngo baramire gakondo yacu itibagirana. Nimba umunyamurenge kuri ino saha ahari, nuko tugifite gakondo, nuko tugifite igihugu tubarizwamo. Nahawe ho kumenya ico hitamo. Urahitamo guceceka nkuko Kevin Carter yabigenje, cyangwa uragira ico koze? Ndabashimiye ku mwanya mwafashe mutegera kino kiganiro. Murakarama.